Panting setir dadi dagang. Kira sesino video Snido FM bersama Snido FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ini pendengar Snido FM kantun sarengin di tiang Snido siar Putra Kusuma ring acara ngiring mekarya. Sampun metilari wabu tembang saking ngari kencana ngayahin tukang guys. Sana sampun nyaringin di tiang mendengar Snido FM. Wenten Arjun ring seputarannya lian. Ini semua sampun nyaringin. Wenten dekti ring seputaran Tulikup nyaringin beli putra suksema. Inggih suksema sampun nyaringin dekti ngeng lantor wenten wayan lambe ring seputaran Dawan Cloud inggih suksema sampun nyaringin wayan lambe. Ini wayan lambe niki ten enten nggih ten bawa nih cek lambe. Nggih lantor puniki pendengar Snido FM Ayunia Bali nyaringin ring semong sekali mangkin. Joni Yanik inggih semua sampun nyaringin Wisma Karma ring seputaran Blege, wenten Bunda Ayu ring seputaran Batu Bulan. Dewa Budiarto semua sampun nyaringin inggih wenten Cindia Dewi. Ring seputaran Jalan Pakai Saji, inggih semua sampun nyaringin lanturan ditnya wenten Dekti nyaringin puniki ring Facebook, lo Suartini ring tempatan rendang. Nyaringin tembangnya ini ngisi urip vokal Ketut Arsana seksema inggih seksema. Eli Agustin Kebalenan Indah Banyuwangi nyaringin inggih semua sampun nyaringin. Lantar demen tembang puniki saking Mangtu featuring Dek Dwi Cinta Pertama.